Where did I say Antwi, you are mad? Because exactly as someone making you there. And I'm glad that one kasa who you heard it clear. Then Makada Samenya Bodafu Biada, then I don't know. But you and I know so that I am there. It's why would you think there? Or yawo and I make the Bodanfo. Why would I call you there, Bodanfo? As a mechanic now, I am quite. Natina di mami gigi. And what then sa wo mami ye Dorcas che. Asia when you when you o ka se Natina di wana. Aka se me ba be kebia tia Natina na ma kebia ma wo mami ye Dorcas. Kam yo fui. Kwasia fo mo titi social media so mo nka no kore. E na mo titi social media so na Jimmy sa na moto na mu Jimmy. Ono Natina benya ho adi wo na wanim tantantan wo mami ye Dorcas so wanim. O ho tantantan. Nana Quame I said the spams ni na. Memoir Papa about Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any bomodian subscribe. Mia notification is so send anytime bia ye di video betumu no won son sabekan wenye bia hwe uhwe comment fa ho kire wa dwen efa video no ho obusuan like video no na share emo bia nso enye bi nhwe midasi bebre abusuan ebeto dwa ewo social media so say eye apostle Antwi the Natines ebusuafo wo dwam ama Maame Dorcas, Mami Dorcas abusuan oye Nana Quame the musician ex-wife. Abusuan me say ex-wife. Apostle Antwi the Natines waede wo dwam aman pa enye ndwam ketua kra. Eno ana Mami Dorcas ba out ebeka say ensem na amanfo ekeka wo social media so no nukre bia nye den nukre bia enim. No nukra no ohu Apostle Antwi Natina ohuni se ninua bema no nti omo keka se woni na eden woni na koda no kra ye ne sire ninua bema pa obetumi ni na eden obetumi eni na koda o se nukra bia enim eno abusia sansem no ana Mmrantiehene o se Maame Dorcas kan wanu tum ka wanu etum na wo ka se Apostle Antwi one wo na ya eyampa ono de ogidi se one wo na na momu no ne nsa de o de ayeden wo de awowo fa wowo no o de ne nsa ayeden awowo enu de obia ntumi nya den obia ntumi ni ho atini ye da se Apostle Antwi won fa ne nsa enye den enwo o se de mani gidi se Apostle Antwi o de ne nsa ayeden awowo no eni se emre bia abusua wo betina social media so se Apostle Antwi o de secret abeto abonten ewo mra no oye den oye ni show no o de secret abeto abonten ti no enim guase se wo be face enim guase abusuafo Apostle Antwi o de egu ewo social media so de wo betina wo page so na wo nunum nuro se wo ye den ukun nyame bua wo a wangu no ukoye case etia no se ono anode wonsem beye den ebeto abonten ye nunti na wo ye den ukun wo sa ni peya wo sa betina social media so se amanfo e pressure ye den egu so enunti no case na ukoye tia Apostle Antwi no ukotwam ampani ampa wo ye den ukotwam na chese bibia ede di se Apostle Antwi woni wa ye den woni wa ye bibi enti na case no wantumi anye den ama case no an continue etu ono de o se Apostle Antwi ono nai na mum ne nsa de o de ayeden o de aye fa wo ebusia momianko ni enkotie Maame Dorcas ne nsem o de betu dwa no ni ehia ni akotie Mmrantiehene. I think the interview na under the me no Antwi ante ase. Say interview ni nya abota. Ina ete interview ni ye pa ite ya me menu masam ye pa. Inka you would have known and seen say I was rather vindicating or defending you and I. Say te interview ni ye pa na Antwi.
I never called you them a madman. Then you know that a mad person. Why? Because I mean, so what ya? Collins friend when I was in the shop. Because before I saw Collins from no, na match video be. I'm the who program no do. Many impanol kasa. I think there was a lady. I think there was a lady saying say obi akade enyima do se den entry. And I was rather say it's an interview near me for phone no I was laughing because I am a throw there obi ama fa de minua wo baka da me minua me nada. That is why I was laughing. I wasn't laughing because what's a bodafo in the evening say 10 year nya buta na ete asam ni ye ya Collins beside there me bodafo ada me beside the bodafo ben me bodafo ben na me nada me beside the me bodafo ben na me nada na sa me bodafo bi ada dia then I don't know because me one day I don't know the reason why FJ man wo dem aka da ye bodafo. Where on earth na make jinamaka da ebodanfo? And why on earth wabra wogu ami na wo ye nyina ye nanyi ase? What are some little ami na wo mbenu nyina ye no do? That I was trying to vindicate asma. Even medemanka sa kwampo mu nkwa na memba board due nyina aka ho. Why? Nana try show the interview na 10 years. Even to the extent the crap there, or do baby crap man po me kind there. How can ma phone ya ma the minua kakraba kra? How can I do such thing to her? How can I sleep with obi ama fende minua? Into where did I say you are mad? Where did I say Antwi you are mad? Because exactly as someone me kind there. And I'm glad that one kasa who you heard it clear. Then then I don't know. But you and I know so that day. It's why would you think there? Or yawo and I make the badanfo. Why would I call you there badanfo? As a mechanic now and call in fact, mo. Maya shokama. Then the Antwi would react like this. Over Adami Mumu vindicate Amina wina. Walugu, one kasa won crofo from your own camp. Walugu Amina yena yenyi mase. Walugu yena yenyi mase. BJ said there, me bodanfo bi adada me bisa da bodanfo ben. Me be say, I asked the bodanfo ben and Antwi. Asama me be saying there, bodanfo ben. Some menye bodanfo biya da dia. Then I don't know. Because menye one day. Me, I wasn't listening to BJ in the live. I wasn't our live no do me no me do be. It's a what tell audio crap off from beginning me kada mo shop inside because I was in the shop. In the shop no munsum kwafo go. Customers go me tonade. It's our friend now say what them be said na in fact na some now I am a because how can I sleep with obia ma fa ne do minua. So I was laughing like how? Why would people say such thing? Why would people say such thing? The me obia even na me can see tell live ni ya me kan ya apokade Ama woyira ama Antwi woyira ama cramp or ye minua kakraba kra. How can I do such thing? How can I sleep with obi ama fa ni de minua? Oni de nde aba tina wono me ya shawo yi me ya abade ni na mejitum. Me have already said it. Maka Demi, I mean, na me put on some me beina make a ma can so many times. I've already said it so many times on Maame platform ido. That yes, me kafa beyin. And I'm not the first one. In a beina mo kwam kafa before I make kafa beyin, not I mean one me my friend in front of my Maame.
Beyin sisa man friend tina ho man kan che na mempan me yin ntina bie ma. Onfa no kwa mbobodua. The army Dorcas man friend and fan tina ho. It's I am calling jom kafa beyin, but let me make this clear. Me kaya abortion do. Me Dorcas amijile, I swear to my God Almighty. I swear with my life, me abortion da ewa ma brabo. Minya bi da ewo ma brabo Nyankopon kra fa mo bone ncham. Me waga na mekafa beyin. Yes, because na da me no me na separate. Ina man kasa kra po man kan several times on me page do ha. Me very me no mo ho. Me no mo da mo kwa mkafa. Man kasa ma ka. This is no news. This is not something new. Man kasa ma ka. Me pe kwasi asem o. Me pe kwasi asem. Eba me ferious na tina me ameti he. Mekwa ko gina baabi. Akwa ko kase me ni oba wote aware ase. A wontumi nkane na ntum. Na mema fa no rough. Mema no ne da rough. Timi ko fa Nigeria ni ba ma ko fa Ghana ni bampo. Onse ni kunu betrase ya na osu. Onse ni kunu beka me ka chere mo se na me was information ni na Tio, me information with even audio snip on any plano pictures for. I have them with me. But not be BT and I mean try because of Madame Fun. The away am painting and men person may go to that a limit. What you say? It is our confessor. I shall retire about we general programs. Nene be treating some my border more. So no one do pictures bro. Some new because I cause pictures bro. Abusia natina babon tene se oba be yi nsem bi ano na ensem na oba be yi ano no wonya obi a obe bahye no bafo mesi se na enkrofo ha me no mama abon tene this time wan hwe no ma be sei ayese enkrofo bi atwetwere enkrofo bo obi antimi nka no kran fa nkire wo mu na me de ensu abrebo Mimi timbe bia mitimu a chise wo yu pusu grama onto me style meka no kra kire wo opa akokɔ hyepo no kra toro na me meka kire wo so de bekɔ adwendwene mu a efiri Mmrantiehene ene ya ka kire na tina sɛ wadi maame ingege wo gu so wa ba abontere pen Tiasen mu yo efiri Mmrantiehene ene yesi na tina di maame ngege omra bontiri be yina no ontimi mada maame ye maame ke ho anwa Dorcas de wonso apia ba bontena woso ochinkwa asem tieniye ene me de critical analysis bi ba beto fa kwa adwendwenim e ma wure mfi hu o e ma wure mfi se ye de maame ngege atage kwasea no se wadi no ene ebiem asaba ene yesi wadi maame ye hu anwa Dorcas no wadi no but fa kwa adwene mu se wantimi ampia ma abontene ameka maame ngege de no na de ondi ye ne de wo ba abontene ba beka ho asem me se mo se na tina wadi maame ngege che maame ka se mi cho mmerantie o ya adwene mu da ho bone na wadie no ye ka se bra abontene be yiwa no a wutimi yi enu tunu be ka anu atum no watena baabi enu ntina maame ngege ne na tina o maka o mutamaboma o mu pese o mu hurugu gen so ena maame ngege so o twekora o twe na tina kwate ho kora na me eye me de se na tina abounce back a wo di maame ye kwa anwa Dorcas no odi na tem ebire bi etwa mu abaya yi betena ho a wo se nduro anom oru nduro okunu ho ye ko kan sa asem mu nina nipa so o mu nti ase ena Mmrantiehene ena de na wu kan ena wu kasetia no ena wu di na tem ena wu yesei maame no we foolish woman na adwene nya papa maame no we foolish woman na adwene nya papa
Elutina me no me style me de social media no untimi nya bio. Me style me de social media no untimi nya bi because untimi nka no kora na me untimi ne me nante. Maame ye Dorcas no nwa obetena ase adu osu a otutu adrogu ni mu ena he ena natina wu kume ankwankwanko duru police station ye nya maame bi yes friend ma Omega ji ni hwehwe ni wo twefo hello yeah police for Omega queen yo obi ti social media so wo ku no ho ye be ka ena Omega ebeji wo fans kofre akos kafefe mra bontene emeka so ofre police for na ni receipt way ensem se trokan akos nsuzi ni ji adi ni jimi onso ti social media message ankofo me won meba mu data me bash mu fucking ma jimi too much because me hu mu se mo ye moa ase mo ye ntwa moa ase de mo ye nkrasefo bi a mo ti social media so a mu hu nyansa nka no kra nkyire nipa ena Omega di ni hwehwe ni mu hello police for obi ti social media so opeso okunu hu na eno ma mu ti se na de na say ensam trokan ena Omega beje ni hwehwe ni mu obeje ni standby ba ko eto no ho eni na enu ani nansa mami so aye police case eni na enu ani nansa wo so aye police case okwachi hwan oso okwa akwachi eye kwase ampanyin na tina ensempa ni oso okwachi na tina case ni kosi sei case na oso okwa akwachi na tina no ekosi sei muti social media so eye na sometimes no mo nwene wo mu ye videos no bebre na akasa na ebi nwene agimifo nko afa oso okwa akoye police case ye twen abasa twen ho ye de maame ngege ne na ti na ko police station ye de ne ko police station maame sa aba abontene betra se na nim se atoa o betra se na nim se tonton kwase aba no maame ye Dorcas se no o betra se ena wo ye na nim se amonchim kuraba eto apai ena o betra se na ena mo ma bi bufu a me ko twa case nim Mama mi bufu amekwa kutwa case ni mu odwan. Mama mi bufu amekwa kutwa case ni mu na Jimmy sa Jimmy tino. No ojina kwanche baby na ohuru na Quame. La gasa wo ye na Quame wo na wo ye no odwan. Wo so kutwa case ni mu. Ena trom Odiri mi ka koko twa case. Yetia na ofre police station for ofre police for no. Hello. This is na Maame ye Dorcas. So. Police station no hwan. Na Tina abetwe. Enkrofo bi hwan hinti no. Police for mi twam. Kwasi aba. Ene na Tina de nsa wo twe. Oti social media say onfa ne nsa wo twe wo twan. Ofui. When you what was an ewo che Brabante na bebodia brababo Mmrantiehene bia kwase aba te se wo onso wagimie Maame ye Dorcas onso wagimie o twen a wagimie a wunhwa nyansa jimi sa na wuti social media so omo se wodu wotan ekoye nkwase ade bi na ebubo mo so a me na me punish mo because unyo obi bije want me nkasa asem we nkyerɛ BJ want me cause asim we enfant because who you join. Natina di maame ngege. E no de nsa wo maame ye Dorcas twe. Kwase wani wo kase Natina di wa na. Aka se me ba be ka bia ma, me ba be ka bia tia Natina na ma ka bia ma wo maame ye Dorcas. Kam yo fui. Kwase afo mo titi social media so mo nka no kore. Ena muti social media so na Jimmy sa na moto na mujimi ono na ti na benya ho adi wo na wanim tantantan wo Maame Dorcas so wanim o ho tantantan na Quame ase na spams ni na abuofu mimi mpo obi a on pen kreka o mimi mpo obi a on pen kreka wodi wotan bi ye no mafon kwasia abaya maame we abrantie we ti social media so okun wo o kan sem ya wa wo pesu okun free wiasim o se wawale nyankopon adom
wo de na kwa akoma aban fo ani wo mu di amanka do ho ahinti ene ni Jimmy wo Jimmy ti no wo yi case na fro say amanka do ho ahinti no wo yi case na fro say yenya na Tina ye ja na Tina wie na Tina de nsa wo twa me enka kwasa asole agwa akotena BJ platform so ena wo Jimmy ho kwase na wo fa ne sa wo twa ka obeka Maame Dorcas sa Mmrantiehene wo fa ne sa wo twa ama ho asem amanka obi betumi aka ho asem ada na wa Jimmy a wonwene Mumientie nsem bia na Tina ka ansa na ya tiesi we pedem so Miki TV ni hey code so ha de fa kwase ago because I was a pictures brem ono na be ka sa kwase asem no kirem se me de ni kura kwaduro so na yes adwuma no nyina I know ne kwase abrabo na ekuna to atwene no awo be tno so me na me kunu me nkun obi awo hwa oba so wonya sa kwase asem na me hu se wako gira sa shawoni ba sa tumudini no platform so biem e kama asem on woniema metwegu abontela hwa obewu me na me ka chew mesi aka biem tie sa wako gira sa tumudini no so kogro me hu biem e wasa so woniema mepiegu abonten no wo benu madurawu wo de anwene ho na tra ho na Jimmy sa wo so wa Jimmy na wa sa wa Jimmy so Maame Dorcas wa Jimmy o wa Jimmy papa me ka cha me di me nwa BJ asi nkan o e na me di watam because BJ ntimi kasa ase we kire kwasia we wunya no ma enipa ni nanim gu ase wo ma enipa ni nanim gu ase nta me punish wa me yi me hu fidi mu no me hu krofo bia me hu so omu ye kwasiafo wo de opa hwe me style me di social media ne so me asema me ka kire wo no se want me ntie hu asem na wo Jimmy hu a ebe kwa na ebe bu abo me tia na me basi Maame Dorcas ade achiye no ye nanim so odwan twe kwase aba wo so be ku hu a ku hu na free vias mu kwai ku hu na free vias mu ko na we nim se aponche a wo hwia adwon so no aba be transfer na okumia na asa na okumia na asa na abuofunu ene wo kofre police fo so di na Tina boni ache no wo so bi opa Jimmy obemo wu obe ensem obe yegu abontu bewu because okuta utweni na wo so Mmrantiehene okuta utwe because we didn't say prepare utwe no o twaye o ya fucking boy na Tina apetwe do odi Maame ngege no o didn't say prepare utwe Blabontina blabobujia se na Tina mfa ne san hye wo ho a Blabontina bebojia edebe Tina wo so obeka nsem bia wo adwini na besei kwasia muti social media so muni asempa Nancy ya wanya Mmrantiehene na de na ko police station o say na nkofo ye wa free police e wo me mani so kwasia hello police fo apatwa ntwi na me say me ne ba na nkofo bi hu ahinti no ma me redraw case no onya gbami kwasia wanim sa monchim on say buabo wa obusua ene Maame Dorcas one Mmrantiehene ana busuafo moti wo monka no bia ye dan bia kana asem obusua wujidi se apostle Antwi wadwam anase wonwam ko comment section honum kire wadwen efa sansem ho hanom eye skeleton man TV me see a top from a jedi bebrew nti se we your first time one and your bomodin subscribe me a notification so click all no send you video bia ye di betumo no won son sabe kan wanya bia hwe me dasi bebre